Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye inkwakuzi namwe muri inkwakuzi aho mugiye muri rero hagiye hatandukanye hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi hose muri rusange. Ikaze, uyu ni wa mwanya w'ibyasohotse mu binyamakuru ubaha ishusho y'ukuntu umunsi uteye kugira ngo mubashe kujya mu kazi kanyu, muri gahunda zanyu, muri shuguri zanyu, muri bikorwa byanyu bya buri munsi bigamije kubateza imbere binafitiye sosiyete akamaro, mukabijyamo ibyo byose ariko mufite amakuru, kandi nukuri ibyo biba ari ibintu by'ingenzi biba bikenewe. Ikaze rero kuri mwese, nizere ko uri bugume hano kugeza ibi byasohotse mu binyamakuru birangiye, kuko turaza kuvuga mu Rwanda inzoga zaciwe, hari inkuru zindi zidasanzwe hirya no hino ku isi n'ibindi bigiye bitandukanye bigira ingaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Reka duhere hano mu Rwanda aho kiwingu na konyagi mu nzoga 52 zahagaritswe ku isoko ryo mu Rwanda. Niba wari umukunzi w'izi nzoga kiwingu na konyagi, heba kuko ku isoko ryo mu Rwanda ntabwo uzongera kujya uzibona, ndetse n'izindi zijyana nazo. Inkuru iri ku museke akadomo rwa iravuga neza ko izi nzoga zaciwe ku isoko ry'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, Rwanda FDA, cyatangaje ko cyahagaritse by'agateganyo itumizwa mu mahanga ry'ibinyobwa bisembuye birenga 50 birimo inzoga zizwi nka kiwingu, konyagi, bazoka, jirbiz, gribolt, kevant, bond 7 whisky ndetse n'izindi. Itangazo ryasohowe na Rwanda FDA kuri uyu wa gatanu Kanama 2026 rivuga ko ibi byakozwe mu rwego rwo kurengera ubuzima n'umutekano by'abaturage. Iki kigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti cyavuze ko gitegetse abatumiza mu mahanga ibi binyobwa byahagaritswe guhita batangira ibikorwa byo kubikusanya byose no kubikura ku isoko. Yabategetse kandi gutanga raporo y'igikorwa cyo kubikusanya mu gihe kitarenze iminsi 3 y'akazi. Rwanda FDA yategetse kandi abakwirakwiza n'abacuruza ibinyobwa byahagaritswe guhita bahagarika kubikwirakwiza no kubigurisha, kandi bagahita basubiza ibisigaye kuba bitumiza mu mahanga. Kuva mu ntangiriro za Kanama hari ubukangurambaga bwo guca ibinyobwa bitujuje ubuziranenge bwahereye ku gufunga inganda zirenga 100 z'imbere mu gihugu. Ni nyuma y'uko izi nzoga zahitanye abantu 500, 100 bagahuma, abandi benshi bagahura n'ibibazo by'ubuzima birimo kurwara impyiko no kubatwa n'inzoga. Urutonde rero rw'inzoga zirenga 50 zahagaritswe ku isoko rwasohowe na Rwanda FDA n'urwo ngurwo muri kubona kuri screen zanyu. Hari izikomoka mu Burundi, hari izikomoka mu Buhinde, inyinshi ndabona zikomoka mu Buhinde, hari n'izikomoka muri Kenya, Polonye, Tanzania ndetse no Uganda. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Gasabo uwitwaga Kisekedi yahinduriwe izina ahabwa irishya. Ikinyamakuru bwiza.com kiravuga ko umunyarwanda wari uzwi ku izina rya Kisekedi Ndatabaye utuye mu mudugudu w'Urumuri, akagari ka Nyagahinga, umurenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo, yamaze kwemererwa guhindura izina rye yitwa Ndatabaye Ivan. Ibi bigaragara mu igazeti ya leta iheruka gusohoka ikuye mu rutonde rw'abantu bemerewe guhindura amazina yabo. Mu cyemezo cyari cyaratangajwe mu igazeti ya leta yo kuwa 18 Gicurasi 2026, Kisekedi Ndatabaye mwene Nyashoshi Tarsisi na Nahoza Debola yari yarasabye guhindura izina. Iryo zina akavuga ko izina atakifuza gukoresha, nubwo izina rye ryahuzaga n'iry'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impamvu yatanzwe mu busabe bwe si uko ryari rifitanye isano n'uwo muyobozi, ahubwo nuko ataryifuzaga. Mu Rwanda amategeko yemerera umuntu gusaba guhindura amazina iyo hari impamvu zifatika. Icyakora inzego zibishinzwe zibanza gusuzuma ubusabe kugira ngo harebwe ko udafite intego yo guhisha umwirondoro cyangwa gusibanganya ibimenyetso by'ibyaha. Hari n'abandi bahinduriwe amazina abatera ipfunwe ndetse n'andi mazina batishimiraga, nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Inteko ya Uganda yemeje kohereza ingabo muri Gaza. Ikinyamakuru igihe.com kiravuga ko inteko ishinga amategeko ya Uganda yemeje gahunda yo kohereza ingabo muri Gaza kubungabunga umutekano muri aka gace kazahajwe n'intambara Israel n'umutwe wa Hamas bimazemo imyaka. Biri muri gahunda yo gushaka itsinda ry'ingabo zo mu bihugu bitandukanye zo kugarura umutekano muri Gaza yashyizweho n'urwego rwiswe Board of Peace rwashinzwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Icyo cyifuzo cyemejwe cyari cyatanzwe na Minisitiri w'Ingabo, kikaba ari cyo kimenyetso cya mbere Uganda igaragaje ku mugaragaro ko yiteguye kugira ingabo mu ihuriro mpuzamahanga ry'ingabo zo kugarura umutekano muri Gaza. Maroc nayo yemeye gutanga ingabo muri ubwo butumwa. Bamwe mu badepite batavuga rumwe n'ubutegetsi bahise bibaza impamvu y'icyo cyemezo. Depite Hassani Kirumira yavuze ko kohereza izo ngabo byateza impungenge mu bijyanye na diplomasi. Yavuye mu nteko ishinga amategeko ko ikibazo gikomeye abashyigikiye
kohereza izo ngabo bagomba gusobanura ari ugusobanura uruhande ingabo za Uganda zizaba ziriho. Minisitiri w'ingabo Kiryowa Kiwanuka ubwo yasabaga abadepite gushyigikira icyo cyifuzo yagaragaje ubushobozi bw'igisirikare cya Uganda bushingiye ku butumwa bwo kubungabunga amahoro cyagiye cyoherezwamo mu bihugu birimo Somalia. Izo ngabo zizoherezwa muri Gaza zizaba ziyobowe n'umunyamerika Major General Joshua Jeffers wavuze muri Gicurasi ko izo ngabo 2020 zizaharanira iterambere n'amahoro arambye. Mu mpera za Nyakanga, Israel yemeye ko ingabo zo mu bihugu bitandukanye zizoherezwa muri Gaza kubungabunga umutekano, harimo n'abasirikare bashobora guturuka muri Uganda. Kuva Hamas yagaba ibitero kuri Israel igahitana abarenga 1,200 abandi ikabashimuta, Israel nayo yahise igaba ibitero simusiga muri iki gice aho abaturage barenga 73,000 bamaze kwicwa n'ibitero bya Israel. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Umwana w'imyaka 13 umaze iminsi yibasira Museveni na General Muhoozi yatawe muri yombi. Polisi ya Uganda yatangaje ko yataye muri yombi umwana w'imyaka 13 ukekwaho gukoresha urubuga rwa TikTok akwirakwiza ubutumwa burimo amagambo asesereza ndetse ashobora guteza amakimbirane. Uyu mwana yitwa Twikirize Clever uzwi ku izina rya Manhunter utuye mu gace ka Kokidi mu karere ka Liantole. Yatawe muri yombi rero n'ishami rya polisi rikorera muri ako gace. Polisi yavuze ko uyu mwana akurikiranyweho ibyaha birimo gushishikariza abantu gukora urugomo no gukwirakwiza ubutumwa bushingiye ku macakubiri binyuze kuri konti ye ya TikTok. Iperereza ry'ibanze ryakozwe na polisi rigaragaza ko uyu mwana yashyiraga kuri TikTok ubutumwa burimo amagambo atiyubashye kandi ateye isoni, aho polisi yavuze ko ayo magambo adakwiriye cyane cyane ku mwana ukiri muto. Polisi ya Uganda yavuze ko nyuma yo gukoresha amakuru y'ubutasi mu iperereza yashoboye kumenya aho uyu mwana aherereye, imufatira aho yari yihishe muri Kukisi Cell mu karere ka Liantole. Kugeza ubu uyu mwana ari mu maboko ya polisi mu gihe iperereza rigikomeje. Uyu mwana atawe muri yombi nyuma y'uko mu bihe bitandukanye yagiye ashyira kuri TikTok amashusho yumvikanamo amagambo yibasira perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Umwana n'uyu nguyu. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Perezida Museveni yatangiye uruzinduko rw'iminsi 2 muri Tanzania. Murumva ko tukiri mu Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yageze Dar es Salaam muri Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania kuri uyu wa gatatu ku butumire bwa mugenzi we Dr. Suluhu Samia Hassan mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2. Wabanyujije kuri X, Museveni yavuze ko Uganda na Tanzania bifitanye umubano mwiza cyane umaze igihe kirekire ushingiye ku mateka basangiye, amahame y'ubumwe bwa Afurika byo bita Pan-Africanism ndetse n'ubushake bwo gushyigikira ubumwe n'imikoranire mu karere. Yongeyeho ko ategereje kuzagirana ibiganiro byungura bizakomeza gushimangira imikoranire yabo hagamijwe iterambere ry'ibihugu byombi ndetse n'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, bini byasohotse mu binyamakuru. CIJ yashyizeho igihe urubanza RDC yareze mu Rwanda ruzatangirira. Urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera CIJ rwashyizeho ingengabihe y'urubanza RDC yareze mu Rwanda, aho iyi leta ya Kinshasa ishinja u Rwanda kurenga ku masezerano mpuzamahanga ndetse biteganyijwe ko icyiciro cyo gutanga imyanzuro yanditse kizatangira muri 2027. Urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera CIJ rwatangaje gahunda y'icyiciro cyo kwakira inyandiko ikubiyemo ibirego no kwiregura ku mpande z'ibihugu byombi. CIJ yemeje ko RDC igomba gushyikiriza uru rukiko inyandiko ikubiyemo ibirego n'impamvu zabyo bitarenze ku itariki ya 4 Ukwakira 2027. Nyuma yaho u Rwanda rukazatanga imyanzuro yarwo kwiregura kuri ibyo birego ku wa 4 Ukuboza 2028. Ubusanzwe RDC yagejeje ikirego cyayo muri CIJ ku wa 26 Kamena ishinja u Rwanda kurenga ku masezerano ajyanye no gukumira jenoside, kurwanya ivangura rishingiye ku moko, kurwanya ivangura rikorerwa abagore ndetse no kurwanya iyicarubozo. RDC iravuga ko ibyo birego bireba ibikorwa byatangiye mu 1996 bikaba bimaze imyaka igera kuri 30 ndetse ivuga ko byagize ingaruka zirimo urupfu, abakomeretse n'abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ivuga kandi ko imitwe irimo M23 yagize uruhare mu bikorwa bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. RDC ivuga ko gutangiza uru rubanza bitagamije guhakana ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 cyangwa gutesha agaciro amasezerano ya Washington yo muri Kamena 2025. Biteganyijwe ko kuburana mu mizi bizatangira mu ntangiriro za 2029 mu gihe umwanzuro w'urukiko ushobora gusomwa nyuma y'amezi 6 nta gihindutse ku ngengabihe yashyizweho. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Iyo nkuru yari iri kuri Ukweli Times. RDC niho tukiri yahagaritse kohereza copper na cobalt.
Ikinyamakuru bwiza.com kiravuga ko mu butaka bwo mu majyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imashini nini zicukura ubutare zitari ziri kuhagaragara. Buri munsi zavaganiraga toni nyinshi za cobalt ndetse na copper, amabuye y'agaciro yifashishwa mu gukora imodoka zikoresha amashanyarazi, telefone, mudasobwa n'ibindi bikoresho byinshi by'ikoranabuhanga. Ariko kuva kuri uyu wa gatandatu Kanama 2026 hari icyahindutse. Guverinoma ya RDC yafashe icyemezo gikomeye cyo guhagarika kohereza hanze copper na cobalt bitaratunganywa, ibyo bita copper concentrate na cobalt concentrate. Ni icyemezo gishobora guhindura uburyo isi ibona umutungo kamere wa Kongo. Mu myaka myinshi ishize ibigo by'amabuye y'agaciro byacukuraga ubutare muri Kongo bukoherezwa mu mahanga bugatunganyirizwa mu nganda zo muri Aziya, Uburayi cyangwa ahandi. Ibyo rero byatumaga inyungu nyinshi ziva mu gutunganya ayo mabuye zisigara mu bindi bihugu, mu gihe Kongo yabonaga amafaranga make ugereranyije n'agaciro nyakuri k'umutungo wayo. Guverinoma rero ivuga ko igihe kigeze ngo igihugu kitazongera kuba ku isoko ry'ibikoresho fatizo gusa, ahubwo gitangire kubibyaza umusaruro imbere mu gihugu. Ayo mabuye yatunganyirijwe imbere mu gihugu, havuka inganda nshya, hakaremwa imirimo, hakiyongera amafaranga yinjira mu isanduku ya leta. Mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, concentrate ni ubutare buba bwamaze gutandukanywa ariko butaragera ku rwego rw'icyuma cyuzuye cyiteguye gukoreshwa mu nganda. Iyi ni inkwakuzi ukurikire. RDC rero irashaka ko iyo ntambwe yo gutunganya ibikorerwa imbere mu gihugu iterwa aho kugira ngo bijya hanze bagurisha ngo matiere premiere gusa. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Ushobora guhagarika video ugakomeza ugasoma ibijyanye n'iyo nkuru iri kuri bwiza.com. Hano kuri screen tuba display. Gusa hano tuba twihuta kugira ngo tubahe ishusho y'umunsi. Tukiri muri RDC, intambwe nshya mu ihana ry'imfungwa hagati ya RDC na AFC M23 yari rimaze igihe ryaradindiye. Ikinyamakuru bwiza.com kiravuga ko ihanahana ry'imfungwa hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 yari rimaze amezi ryaradindiye, rishobora kuba rigiye gutangira nyuma y'uko hagaragara intambwe cyangwa imyiteguro yaryo. Amakuru avuga ko abagabo 15 bafitanye isano na AFC M23 bamaze kwimurwa bavanwa muri gereza z'i Kinshasa bajyanwa mu mujyi wa Beni wo mu burasirazuba bwa RDC, aho bamaze ibyumweru bategereje icyiciro cya mbere kiri hanahana ry'imfungo. Abayobozi ku ruhande rwa Kinshasa bavuga ko abantu 15 batarimo abayobozi bakuru ba AFC M23, yemwe banemeza ko nta n'umwe muri bo wigeze katirwa igihano cy'urupfu, nubwo ku rutonde rwagutse rw'abagomba guhanahanwa harimo abandi bakatiwe icyo gihano. Iri hanahana ryari rimaze amezi risubikwa inshuro nyinshi. Amakuru aturuka muri guverinoma ya RDC avuga ko impamvu zagaragajwe zirimo ibibazo by'ubuzima, zirimo icyorezo cya Ebola, ziri mu byabaye imbogamizi kwishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda. Biteganyijwe ko komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare izagenzura kandi ikurikirane icyiciro gikurikira cy'ikorwa ry'iri hanahana ry'imfungo. Nubwo hakiri ubushishozi ku mpande zombi, iyi ntambwe ifatwa nk'ishobora kongera icyizere mu biganiro by'amahoro no gufasha kongera imbaraga mu gushaka umuti urambye w'amakimbirane amaze imyaka mu burasirazuba bwa RDC. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Senegal, urukiko rwakatiye abantu 3 bashinjwaga gutuka Perezida Faye. Bwiza.com iravuga ko kuwa gatatu tariki ya 5 Kanama urukiko rwo muri Dakar rwakatiye igifungo abantu 3 basanzwe batanga ibitekerezo mu binyamakuru byegereye ishyaka PASTEF ya Ousmane Sonko kubera kwibasira umukuru w'igihugu. Aba bahamijwe ibyaha byo gutuka umukuru w'igihugu no kuvuga amagambo ahabanye n'umuco n'imyitwarire nyuma yo gusohora amashusho bibasira ibyago n'urupfu uwagambaniye umushinga wa PASTEF. Amagambo benshi bumvise nk'areba Perezida Bassirou Diomaye Faye. Ni ukuvuga ngo basohoye amashusho basabira ibyago n'urupfu uwagambaniye umushinga wa PASTEF. Lamine Dalu yakatiwe igifungo cy'amezi 3, naho Ustaz Thieb na Ndiaye Touba buri wese akatirwa igifungo cy'amezi 2 nk'uko inkuru iri kuri RFI ibivuga. Aba bagabo 3 bashobora no kwishyura ihazabu ingana n'amafaranga 500 y'amasefa. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye Lamine Dalu ko akatirwa igifungo cy'umwaka umwe, aho yagombaga kumara amezi 6 muri gereza, naho abandi 2 bagakatirwa igifungo cy'amezi 3. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Mu Rwanda, impunzi zirenga 170 zivuye muri Libya zageze mu Rwanda. Umuseke.rwa uravuga ko u Rwanda ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kuwa gatatu tariki ya 5 Kanama 2026 rwakiriye itsinda rya 24 rigizwe n'abasaba ubuhungiro 177 bavuye muri Libya.
Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi minema yatangaje ko abakiriwe barimo abanyasudani 68, abanya-Eritrea 66, abanya-Somalia 2, abanya-Ethiopia 15 n'abanya-Sudani y'Epfo 26. Nyuma yo kugera i Kigali bahise bajyanwa gucumbikirwa by'agateganyo mu kigo cya Gashora Transit Center kiri i Bugesera. Izi mpunzi ziva mu Rwanda muri gahunda yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Kuva mu wa 2019 igamije kwakira mu buryo bwihutirwa ariko bw'agateganyo impunzi zahuye n'akaga muri Libya ubwo zahageraga zishaka kujya i Burayi ariko zigafatwa bugwate zigatangira gucuruzwa bucakara. Kuva icyo gihe hakiriwe abarenga 3,000 aho 2,681 muri bo bamaze kwimurirwa mu bindi bihugu. Muri bo 927 bimuriwe muri Canada, 332 bajya mu Bufaransa, 325 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 297 muri Sweden, 271 muri Finland, 229 muri Norway cyangwa se Norvege, 132 mu Budage, 94 mu Buholandi na 72 mu gihugu cy'Ububiligi. Iyi ni inkuru iri ku museke.rw. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Afurika y'Epfo, inganda z'imyenda zabuze abakozi nyuma yo kwirukana abimukira. Inkuru iri ku gihe.com iravuga ko inganda zikora imyenda mu mujyi wa Newcastle mu ntara ya KwaZulu-Natal muri Afurika y'Epfo zatangiye guhura n'ikibazo cy'ibura ry'abakozi nyuma y'uko abimukira benshi bavuye mu gihugu kubera imyigaragambyo yo kubarwanya. Ibi byatumye imashini nyinshi zidoda imyenda zisigara zidakoreshwa mu nganda, mu gihe ba nyirazo bavuga ko bagorwa no kubona abakozi bafite ubumenyi nk'ubw'abimukira bari basanzwe bakora muri izi nganda. Abimukira bavuye muri Afurika y'Epfo nyuma y'imyigaragambyo yari iyobowe n'umutwe urwanya abimukira witwa March and March, wari ugamije gusaba ko imirimo ihabwa abanyafurika y'Epfo aho kuvuga ko abimukira aribo bayitwaye mu gihe abaturage bo nta kazi bafite. Icyakora abashakashatsi baravuga ko nta gihamya ihagije igaragaza ko abimukira aribo ba nyirabayazana w'ikibazo cy'ubushomeri muri icyo gihugu. Amasosiyete akora imyenda muri Newcastle avuga ko yabuze abakozi bari bafite ubuhanga bwihariye mu kudoda kandi ko bitaboroheye guhita babasimbuza abanyafurika y'Epfo. Alex Liu, umwe mu bafite uruganda rukora imyenda muri Newcastle, yavuze ko ubumenyi abakozi b'abimukira bari bafite budashobora guhita busimbuzwa n'abakozi bashya badafite uburambe. Hari n'abandi bafite inganda batangiye guhugura abanyafurika y'Epfo kugira ngo basimbure abakozi b'abanyamahanga bagiye. Uruganda rwa Longurian rwahuguye abakozi 7 naho nyuma yo kubura abakozi b'abanyamahanga bagera kuri 40 mu kwezi kwa Kamena. Ihuriro ry'abakozi mu nganda z'imyenda mu majyepfo ya Afurika, Southern African Clothing and Textile Workers Union, ivuga ko hafi 15% by'abakozi bakoraga mu nganda z'imyenda i Newcastle bangana n'abantu bagera ku 2,250 bavuye mu kazi mu gihe cy'imyigaragambyo. Abasesenguzi b'isoko ry'umurimo bavuga ko kugira ngo Afurika y'Epfo yongere gushishikarira gukora mu nganda hakenewe ingamba zo kuzahura urwego, atari ukuzamura imishahara gusa ahubwo no kunoza imikorere n'amahirwe yo kuzamuka mu kazi. Inganda nyinshi z'imyenda muri Newcastle zifitwe n'abashinwa bamaze imyaka myinshi baba muri Afurika y'Epfo, zikorera imyenda amasoko y'imbere mu gihugu kandi uru rwego rufatwa nk'ingirakamaro mu bukungu bw'uyu mujyi. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Ibihugu bya Afurika bikomeje kwikura mu masezerano y'ubuzima ya Amerika. Ibihugu bitandukanye bya Afurika byamaze kwikura mu mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kwagura ubufatanye mu rwego rw'ubuzima, bivuga ko amasezerano urimo ntahuriye n'ibijyanye n'ubuzima. Ibihugu birimo Ghana, Zimbabwe, Zambia, Kenya n'ibindi byamaze kwanga ayo masezerano, bitanga impamvu z'uko ibiyakubiyemo ntaho bihuriye n'uwo mugambi wa Amerika wo kwagura ubufatanye mu nzego z'ubuzima hagamijwe guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Ghana yanze ayo masezerano ivuga ko yatswe amakuru y'ubuzima bw'abatuye igihugu n'andi ajyanye n'iterambere, imitungo kamere ihari, amabuye y'agaciro hacukurwa, ubucuruzi bwakorerwa n'ingengo y'imari ikoreshwa buri mwaka. Ivuga ko ibyo byaba ari ukwinjirira igihugu bidafite aho bihuriye na gato na serivisi z'ubuzima. Nk'uko Independent ikorera muri Kenya yabitangaje, ni uko icyo gihugu nacyo cyamaze kwikura muri uwo mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'amakuru kirimo kwakwa adafite aho ahuriye na serivisi z'ubuzima bari bemeranyije mu wa 2025. Amerika yari kuzatera inkunga ya miliyari 1.6 z'amadolari, mu gihe Kenya nayo yari kuzatanga hafi miliyoni 850 z'amadolari mu kuzamura ubufatanye mu by'ubuzima bw'ibihugu byombi. Ayo masezerano ari muri gahunda ya Amerika yiswe American First Global Health Strategy, yashyizweho hagamijwe kongera ubufatanye mu by'ubuzima n'ibihugu bya Afurika no kurwanya indwara zirimo virusi itera sida, igituntu, malaria n'ikwirakwira ry'ibyorezo imaze gusinywamo
ibihugu 30 bya Afurika, nubwo bimwe mu byasinye ayo masezerano mu 2025 biri kugenda biyikuramo. Ibibaye mu gihe leta ya Zambia nayo yaherukaga kwanga amasezerano ya Amerika, ivuga ko yashakaga kuyifashisha mu guhuza inkunga y'ubuzima no gusinya amasezerano yiha amahirwe yihariye mu bucukuzi cyangwa se mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro acukurwa muri icyo gihugu. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Ubudage bwakajije umutekano nyuma y'igitero cya drone i Leipzig. Ikinyamakuru Umuryango Akadomo Rwa kiravuga ko Minisitiri w'Ubudage ushinzwe umutekano n'ubutegetsi bw'imbere mu gihugu Alexander Dobrindt arihanangiriza ibyo yise urwego rushya rw'akaga nyuma y'uko habonetse ibimenyetso by'igitero cyari kugabwa hakoreshejwe indege itagira umupilote drone ku kibuga cy'indege gikomeye. Mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu ku kibuga cy'indege cya Leipzig habonetse drone yari yikoreye ibisasu hafi y'indege itwara imizigo ya Ukraine. Indege yindi nayo yagonganye n'ikintu kitamenyekanye nyuma gato yo guhaguruka iva Leipzig, bituma ihatirwa kugwa ku kindi kibuga cy'indege kitari cyateganyijwe. Alexander Dobrindt avuga ko ibyo ari ibitero by'uruvange, mu gihe uhagarariye Ukraine mu Budage yabajije ati ninde wundi wabikora uretse Uburusiya. Ibibuga byose by'indege byo mu Budage byashyizweho mu rwego rwo hejuru rw'ubwirinzi nyuma y'uko mu mezi ashize hagaragaye drone nyinshi zagurukaga nta burenganzira zifite hejuru y'ibigo bya gisirikare, ibibuga by'indege, inganda zitanga ingufu, ibyambu ndetse n'ibigo bishinzwe gutwara no gukwirakwiza ibicuruzwa. Polisi ivuga ko bishoboka ko Uburusiya bwabo bifitemo uruhare, ariko iki gihugu cyarabihakanye. Ibi kibuga cy'indege cya Leipzig Hall giherereye mu burasirazuba bw'Ubudage gikoreshwa n'ingabo z'Ubudage hamwe n'ibihugu bihuriye mu muryango wa OTAN mu gutwara ibikoresho bya gisirikare. Ni nacyo kigo gikuru cy'isosiyete y'indege ya Ukraine Antonov Airlines itwara hafi imizigo yose y'icyo gihugu inyuzwa mu kirere. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Maneko muri Ukraine yafatiwe mu Budage. Mu gitondo cyo kuwa 2 Kanama 2026 ubuzima bw'umugabo w'umunya-Ukraine w'imyaka 33 bwahindutse mu kanya gato. Mu ntara ya Turikingia mu burasirazuba bw'Ubudage, inzego z'umutekano zamufashe zimushyikiriza ubutabera. Icyo akurikiranyweho kirakomeye kuko yaketsweho gukora ubutasi ku ruganda rukora intwaro agamije gutegura ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Ibi byamenyekanye ku mugaragaro ku tariki ya 6 Kanama 2026, ni ukuvuga n'ejo, ubwo polisi yo muri Bavaria yatangazaga ko uwo mugabo akekwaho kuba yarakoraga nk'uwitwa low level agent. Iri jambo rikaba risobanura umuntu udafata ibyemezo bikomeye mu rwego rw'ubutasi, ahubwo bikaba bisobanura ushinzwe gukusanya amakuru no kuyageza ku bamwohereje. Nk'uko iperereza ribigaragaza, muri Kamena 2026 uyu mugabo yafashe amashusho n'amafoto y'uruganda rukora ibikoresho bya gisirikare ruherereye muri Bavaria. Abashinzwe iperereza bavuga ko ayo mashusho atari ay'urwibutso cyangwa y'ubukerarugendo, ahubwo ko yari agamije koherezwa ku bantu bamwohereje kugira ngo bayifashishe mu gutegura ibikorwa byo gusenya cyangwa guhungabanya ibikorwa by'urwo ruganda. Ibyo bikorwa nibyo bita sabotage. Bivuga ko ibikorwa bikorwa mu ibanga hagamijwe kwangiza ibikorwa remezo, inganda cyangwa ibikorwa by'igihugu. Nyuma yo gutabwa muri yombi, urukiko rwafashe icyemezo cyo kumufunga by'agateganyo mu gihe iperereza rikomeje. Naramuka hamijwe icyaha azaburanishwa hakurikijwe amategeko y'Ubudage. Mu myaka rero ishize nibwo Ubudage bwakajije umutekano mu bijyanye n'inganda zikora intwaro n'ibindi bikorwa remezo by'ingenzi. Ni nyuma y'uko inzego z'umutekano zitangiye kubona ibimenyetso by'uko hari ibihugu bikoresha ubutasi, amakuru y'ibinyoma n'ibikorwa byo gusenya ibikorwa remezo kugira ngo bihungabanye ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Kubera iyo mpamvu rero muri Kamena 2028 Ubudage bwashyizeho ikigo gishya gihuza inzego zitandukanye mu kurwanya ibyo bise hybrid attacks. Iri jambo rikaba risobanura ibitero bitari intambara isanzwe, ahubwo bikomatanya ubutasi, ibitero byo kuri mudasobwa, amakuru ayobya abaturage ndetse n'ibikorwa bya sabotage. Mu gihe iperereza rikomeje kuri uyu mugabo, habonetse n'ubundi drone yari itwaye ibisasu hafi y'indege ya Ukraine itwara imizigo ku kibuga cya Leipzig. Ibi twigeze no kubigarukaho no mu kanya twigeze kubivuga. Minisitiri w'umutekano mu Budage Alexander Dobrindt yavuze ko icyo kibazo cyerekana ko igihugu cye gihanganye n'uburyo bushya bw'ibitero, aho ababigabo bashobora gukoresha abantu bake, drone cyangwa ubundi buryo bw'ibanga, aho gukoresha ingabo zisanzwe. Kugeza ubu rero abashinzwe iperereza ntibaratangaza igihugu cyangwa urwego rw'ubutasi uyu mugabo yakoreraga. Gusa ibimenyetso byerekana ko yakoreraga ku mabwiriza y'urwego rw'ubutasi rwo hanze y'igihugu. Mu gihe intambara y'Uburusiya na Ukraine ikomeje kugira ingaruka ku mutekano w'Uburayi, iki kibazo cyongeye kwerekana ko urugamba rutabera gusa ku rugamba rw'amasasu, ahubwo runabera mu makuru, mu butasi no mu kurinda ibikorwa remezo by'igihugu. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru.
iyi misoro ya Hormuz iteje impaka. Amashyirahamwe umunani akomeye ahagarariye ba nyir'amato n'ibikorwa bikora ubwikorezi bwo mu nyanja ku isi yasabye umuryango w'abibumbye kwamagana umugambi wo kwishyuza amafaranga amato anyura mu nyanja ya Hormuz, avuga ko byabangamira ubukungu bw'isi ndetse bikica amategeko mpuzamahanga agenga urujya n'uruza rwo mu nyanja. Mu ibaruwa yohererejwe umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubwikorezi bwo mu nyanja Arsenio Dominguez, ayo mashyirahamwe yavuze ko gushyira amafaranga y'itegeko ku mato anyura muri Hormuz byaba binyuranyije n'uburenganzira mpuzamahanga bwo kugenda mu nzira z'amazi zikoreshwa n'ibihugu byinshi. Yaburiye ko iyo gahunda ishobora guteza izamuka ry'ibiciro by'ingufu nka peteroli na gaze, kongera ifaranga rizamuka ibyo bita inflation, no guteza ihungabana mu bucuruzi mpuzamahanga. Yanagaragaje ko ingaruka zayo zizagera ku baturage bo hirya no hino ku isi binyuze mu izamuka ry'ibiciro no guhungabana k'ubuzima bwabo. Iki kibazo kivutse mu gihe hari amakuru avuga ko Iran na Oman biri hafi kugirana amasezerano yo gufatanya gucunga inyanja ya Hormuz, imwe mu nzira z'ingenzi zinyuramo ibikomoka kuri peteroli na gaze bijya ku masoko mpuzamahanga. Umuyobozi wa IMO Arsenio Dominguez yari aherutse gutangaza ko nta gihugu gifite uburenganzira bwo gushyiraho imisoro cyangwa amafaranga ku mato anyura muri iyo nzira, ashimangira ko byaba ari ukwica amategeko mpuzamahanga. Impuguke mu by'ubucuruzi mpuzamahanga Deborah Emerson yavuze ko ibihugu byo muri Aziya aribyo byakumva cyane ingaruka z'ayo mafaranga kuko aribyo bitumiza igice kinini cya peteroli na gaze biva mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu. Yavuze ko ibi byazamura ibiciro bya lisansi, ifumbire n'ibikoresho bya plastique. Kuva mu intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel na Iran yatangira mu mpera za Gashyantare 2026, umutekano muri Hormuz warushijeho kuzamba. Iran yashyizeho uburyo bwo kwishyuzamo amato anyura muri iyo nyanja, ndetse muri Gicurasi ishinga urwego rwiswe Persian Gulf Trade Authority rugenzura iyo gahunda. Nk'uko umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubwikorezi bwo mu nyanja IMO ubivuga, kuva intambara yatangira hamaze kuba ibikorwa 64 by'umutekano muke muri ako gace. Abantu 17 bahasiga ubuzima, naho abasare barenga 6,000 bakaba bakiri cyangwa se baraheze hafi y'iyo nyanja cyangwa se mu nyanja indani. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibyo byari ibyasohotse mu binyamakuru. Niba uri inkwakuzi itarakora subscribe, gikoraho hasi kugira ngo nawe ujye ubona ibiganiro bica ku nkwakuzi, bicaho buri munsi updates zigenda zigiye zitandukanye zigenda zibaho, ndetse n'ibindi bintu bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nizere ko amakuru nubwo bari menshi twabatoranyirije ari bubafashe kugira ishusho y'umunsi. Muze kugira uwa gatanu mwiza w'iki cyumweru. Tuzongera guhura ku wa mbere mu makuru nk'aya yasohotse mu binyamakuru abafasha kugira ishusho y'umunsi. Ariko nanone hari ibindi biganiro biba bigenda binyuraho muri weekend bidufasha koroshya ubuzima iyo bibaye ngombwa. Hari na updates ziba zigiye zitandukanye ziba zigomba kubageraho. Uyu munsi muze guhaha muronke.